Aperitivo no moye. And then so manya aperitivo anom. Etina chira say da bia menyanka ye wukwada. Yay! Oh papa do. Yay! Eti menyanka china so nyankopon ma nye wukwada. Na ka ade chana san ye wukwada. I was your apostle Tofiakwa one mukasa hima abetrase. Enra ehyenko mo biase na enra sede eja Thomas. Samu aja Thomas kan ye no na ehu. Se obi spiritual marriage aye ka ho asem yi no. O kirikire mu a ma no besi se so obi ko sa atibia ni mu a bonsama fa no domu. Niema edi no fam. Na nra course we ba me so no. Papa manfo ha wo kura mu. Eniema bi ha manfo. Obi kura wo ho a oni onya obi kura nka nkyere no. Enso niema wi a manfo ankasa. Eno nti ena ehu be hia se efri dwada ekosi ya woda bia no. Dwumadi e fa no na Menim Sompa drive obenya bre na watie. Eya disua ya fa adwene na yaboni nyina po. O fa bibi no na me so me fa bibi e de afri mu nti ne apostle abai no ye won komo pia ye bedi sise de monim se edu sa bredi ananka me ba kosia e wa ha enka oba ba be ye siehunu na ayanu mafia kosia o siehunu eye siehunu be ayanu mafi no oh eti ne akosia tifie susu ehunu no me na ye no ha ena nya me anu me yesu ehunu no ena me ba kosia voice wa ha ye bebo ena me friend am say me ba ma feel wati o se da me so ma feel na me say ena de promi ne mu kakra na me hwa ade edi awusia fo ma me mo papa kwa ba na me wi a me nko me ba kosia so na ye nkodi nkomo papa kwa ba Jesu amu na ho te say adum wow adum papa no wasem ka o zam de bebre o zam de bebre o ye bedi nkomo na akosi asia chia no ai nyonko no afi ye nyina ya fi anya sam kito yes rewrade ma no ya o ma na nyentem so na o meto anadwu no ati abusia fo se de ofan ya du so no eyesua hunu bre ena aso no ena me pesa me ti me ba kosua ne kakra siehunu eye siehunu eti wo de ena siehunu akosua de bre ye no afa abrabo ho na oka okirikiri ni bi ho asem de asem a me pa chotie cheche ni bi na ekire ne nkoda ade na nkoda na wo kire wo mo ade no na wo pese wode nneoma bi yesusudie e wa brabom na nkoda ne hunu ebu a won so e wa setenem enti ofa sika na eyemono enu pejare kire nkoda no se hwan ne pe se sika yi kwansi ene school fo nkoda ne nyina peja won nsa e kire se omope afei omuamu sika no e ma no ye basabasa eno saade ko suru bi sa se sika na mamuamu no afei hwan ene pe se me ka sei ne nkoda ne nyina sa peja won nsa se wo mupe de to so miensa o de sika na to fom etiti aso ye ne tantantan eno sa peja ko soro no se sika na ye tan afei mumu hwan ene wo pe ne mprensa so no wane sika na ye tan no eno so nkoda ne nyina sa peja won nsa a kire se omupe enti ehon wura ne be kase eye pa se die sika na ye nyina achi no Sompa FM enkora no da so hu se sika ne sombo e wade nyina mu
sanse de di kan na efe omu de anigye agye se omu pe de toso na emu amoan no eno so mu de anigye agye se won mo pe na de twato a eno so sika no aye fi no omu sa de anigye kro no a aso sika nim se wo mo pe na se we di adanse se edi adanse se sika no a ode kire nkoda no ne bu a esom si ede beto ade ne yasesa amaye no ebu na esom no ensesa de biara da na ayesa ena abrabo aye bui etie emfa hone sene watete apora pansam ohia ne wudie abrabo ni twa wo ma na wonhunu ho ano no ebu a wosom ewa abrabo mu no ensesan ne mom ni nyina ne gina sene obesi bia ye ho afa ewa abrabo mu enti emfa ho ne amane bi a wonam mu ohaw bi a wo fam wo no entimi sesa ebu a wosom de biara da akosia kanya sasem mamu wa mrangu adwene no mu da ho wei suahuna ene akosia ede amaye suahunu suahunu akosia pese o kire se Sompa emfa honi se de abrabo na tete akoduru oye nipa nko ade wo sombo fise nkwada no sika ne yemono no ne so asumbu nti na omso omope omo ano no na omso omope afei de ode to fom na eye fi no nkwada ne so omope kire se onipa otu nipa twena enye yi emfa ho ni sade abrabo ne twa wo ma akoduru hwehuna ene akosia de man ni se de hia wo na sika no mu ni se nkwada no gitum mu se sika no sombo enti wo ye nipa emfa ho ebi kwa na yade na abo ebi kura wasori wo nipadua so ebi ana sade kane no wo hwa na wa ho ofete ebi kura nkwanhie bi ama wo tebia sesa nkwa gusu wo mu no akosia suahunu ni se oguso sombo nti hya wo hoden wei ene afutu samu a anwumrei na menim so me piesie ede abrel yemfa asra kase emfa ema traders charcoal powder eya adwumaku a abusuafo omo akofa sa kane no ye nananum se bidie no wodi made ana ye nananum de ye dada esusua no ye chew tena ho woni body three ne waya de me man ba ko na mbisa no ozo woni body three ne de bidie awo no ye de betwi ose no bo so ose ye fita jam bia ne wo nu a na akunu kama eno na abef kwan so no traders charcoal powder ato no bo ase aye na ade ewom ye se alcohol bi woni paduanum bibi woni paduanimu a emwa mani petoda kro bi ho ne skin no ohun ni aye na wiase ade ya eni se wankasa de wonsa fa oni padua ho a ohun se da bi niam nkoyie toda niam bi gugu basa me kanfo traders charcoal powder e de amawo na no kwasem ni se opa ya so ye pa asokore mampon ho na ya so ye no ewo but number me de ma wi no bomodin na frɛ wo na wodi se ebia ukodru ba bi a ye ton niema na ope traders charcoal powder ibi na wodi traders no kra wontimi nka eno an se wo se me pe bidie no a na husuo no eye kala we no yebe kan sen no arentimi to Menim black me pa akokɔ srade atuntum antwere ye wo mu no tum se eye yellow and a black eka ho ti wudi onya kwa say me traders charcoal powder na say charcoal powder bi na aba no a box no ho eye yellow
na yɛde black ɛna atwerɛ no mepɛ bi kama ɛbɛboa afrɛ yɛn 0243 943 413 0243 943 413 na ɛmmoa wo kama mekamfo pomu ɛde ama wo na ɛno ɛna yɛagye ato mu frɛ tete ɔn sɛ saa tomato ayi na ɛbaeɛ no nokora wɔ mu yɛ sɛ pomu baeɛ akyɛ na ho ma asɛm da na wekura de yɛde ne mix one ɛna aba ɛbɛboa wo makonya afei na wokɔtwi garlic nom ne nasefoɔ ne saa nneɛma no nyinaa no yɛde aka ho nti sɛ stew na wopɛ sɛ wode yɛ a woti de gu mu ɛno ano no ɛno da nkyɛn a sɛ nkwan so na wopɛ sɛ woyɛ na woti ne hwa no a mepakyɛw ɛno ano no bɔmmɔden na pomu no ɛni ho agorɔ kɔpɛ bi na ɛbɛboa wo ama nneɛma nyinaa atumi atotɔ n'akwan mu yɛmfa asɛda kɛseɛ mfa ma mizo drink meka mizo drink a abusuafoɔ na meka mango one ɛna mixed fruit na ne nyinaa no ɛyɛ Courteous Marketing adaroma ɛna wakɔ akɔfa saa drinks wei ɛde aba na onom a wawote nka sɛ yes ɛte sɛ deɛ tie no a sɛ mango one na onom a bɛka sɛ mango na wakɔte free dua so a odie ne media mango ba obi ɔbɛn Menim sɛ metai di pa ati Menim sɛ deɛ taste no ɛteɛ nti onom miso mango na ɛte sɛ saa pɛpɛpɛpɛpɛ ti bɔmɔden na pebi nom frɛ yɛn ɛwɔ number me de ɛma we 0245 889 417 0245 889 anase 471 anase 0246 270 221 0246 270 221 na eno da nkyea Mama Esther Adomni Asomdue Junction after Baptist University ho ye wo ho akoma dan so no achimoda ye will be kind supermarket na chese sister say wa ho na mekan Frimpoma Enterprise enso ever bless ho asem adujama ho asem na mekan ho nyina no ubenya bi na Awurade Adom Enterprise ho nso ubenya bi ato atama me store oboase asem na mekan na ye wo Anomanyi taxi station ho nso Charity Hospital no junction ho no uduru ho a PNC Ventures enso ewo ho a ubenya mizo anom ewo ho na aboa dodo bia wo pɛ no ubetimi atu uduru ehwa overseas a 21st clinic ho no ano ubenya mizo anom ana ubenya mizo ato dodo bia wo pɛ sayefro na wo ye ayie na wo ye bibia wo ye bia efre dom no me kamfo mizo na ede amawo bomoden se wo benya bi na onnom a ontumi nyan nom efri se ekura niema ebebo wo nipadua no anwumrei menko Apostle Paul Kofi Ajikum ho na me ne papa enkohye enkomo ase ya wiesu ehunu de brepamu no meka prativo ho asem ede achiro papa mi samu akwa ba bi mejo so anyado pacho na ho tisen bi adum Sompa FM. Hey, there we are, Branty. Papa say she ya cho mi hu ache. So there we are me hu no, Abranty no wum. na watwe no de se busumi hia Asem o. also a fresh Oh, sa papa. Me da say. ana no mabofo nketo am ho ye some of you who have Papa apparatizo yenkonya wow me bibia me sohwe na ya de papa person di ho adanse yeah the kwa me fa so me di ade pa ho adanse wonimi a obeka se ya hye me funu okay ndi wonu mo ka se Canada ama misika no mudika Sompa FM. Omunim say a passion yeah for truth okay apparatizo no tivo ai o me ni tivo nebo den kura obi antobi okay
a good. Yeah. Very, very good. Wow. But ne nyame ahyira victory nsafotuo ni nyina bosome na wi omo wa continue. Okay. Na yene a yewo diabetes ne underlying health situation omo me dey sit 12. Okay. Nti me no me wie me de nti na kyesem tuminum 2. Okay. That's a operative no tuminum 2. Nti nia ne de nkusi no nsia na ontuminum. That's a eva me yo video. Ana ade a eya yi pa so ne say o chiri nyame kom na ade ade ebo atimode. O nti ne mi nya na ya no nsia ono no anum na. Na me kwa mama me. Amount for modern. Yeah. The teacher diabetes for. Okay. Say me share that pa de insulin to chain. Okay. Say e betimi aye bibia. Perfect. Wow. A control sugar pump. Wow. Yes. Operativo no. That's right. Okay, ti we de abusianfo papa de ono ansa na obedi bibi ho adanse no. Akwa bi kan o say nipa obo breduru ba bia ade ye papa nko na o so odi akire. Because say there be am kan papa me say I ti say mahunu because set of income na me ka ba bia wadui. Sana na me topic ni tie. Se hu se obi fa brabon ni mu na oduru ni mpanyim fie bi so a na oguso boss abra no a aya na no ho ye me nwanwa because wo de wutiri ye wadi nkyene obi anu ba bia waduru no wawu ama na dom to atwa enti se wo de nyame aye wadom no wadu mpanyim fie so a de aka ma waye no kuredi ani ade a wo be ye papa nyame de oso be chawo na winim se odasani bia fira brabo ase a enkoda suri nkoda 7 nsɛmfo obedi nyina nsese tra 40 nsese tra 40 da binti obia obedi 40 no da so di nsɛmfo no na wie no nye dia ya na aye papa kan semo at the age of 40 all your stupidity must stop na shasi adwene se panyin okay na wo sesa wo niam enti 40 ni tra na gusu wantimi ansesa yesa ne akwa bi kan o se chise kope acid ni ni ye de abo su foforo ni awro ho nyina enti wo hu dipatitu bi a wo kana bakwasem wo niam o fa mu mfom so ye ya o kan bi si 40 after 40 no wo se tibia foforo bai okay aha it is happy penalty okay nti akan fokra se onipa udi o se medi mfie aduanan so meni po aduanan na say from 40 years no na fe na brana nkasa no yes okay umpanyi su no umpanyi ye no ho na sha safe no gun ko asem no kora okay so the Paul kan I just say okay abusiafo we de yasumu on nti wanya free mfie aduanan e kona nsamfo na agusu di na je say de aka ni se obesere yankopon se obesan ama watwa wani ahwachi na watimi asesa ade akọ wanim we eye show e fa na Menim da bia so trans se obeti show ya obenya bibi ade abobra papa ovi ene ahini nam wadawuma na no ye ba besom ye no na asemhia bi wo ha na edi ho komo yes efa nananom adehye ne amanhene ne abrempomfo a wo mo na onyankopon de asase a yetesu yi ahye wo munsa de ahye wo munsa okay o de hye wo munsa no wanfa hye wo munsa se wo mo de akora dabi wo mo ya asase no so hwefo okay e de mo onyankopon no mo busua ebusua yi no mo sai yesu bi di ade ene o mamu ni nyina eni ehwe niam a eyemfomso ewo nananom dwumadie mu no abrabo mu a e create problem to ko twen Ghana I say put in right na nsem no ewo ha na fufuru bi nso na no so bubu mbati no me nsesa no me ya toa ne a wo kan se e fa nananom ho nkobodie no afi niam nan bi nso wi ase a nipakuo bia mu ensese esi se esi a na je se nipakuo nani da so nye niam nan
say ewia ha no a ye beti asi ho me da ase na saa nneɛma na nyina so bihwe mu Ghanafoɔ ya ye ni nyina fo ni nyina ene se yawu ne se ne bra bia ni wa ye bo Tofi o ma we te time bomb so na nyame na hu momobo ya the way ya bo bra ne nse ne yi nneɛma no wo nyame hu mobro enti sa ehu ene papa Menim ano me kopie aite sa na fere aite alignment o yase ha ya okay medical ko hose me koye adwuma all right na me koto se owura bi nso munyamfo bi a ote ho na ono so obeye na alignment unso unnim obi a untimi ni nkomo timi mete ho no so te ho na timi say asam hye papa no so open komodifo timi te ho osmasa ndigano ya boda mana sen wa hasio was masa Ghana ya boda mana nam se sana brofo do na nam se masa den yes was masa tizamfu akozo okurum enti obi antimi enti afedi e chese papa mi misa no hwe o wo kwan utimu se asama oka no also tie no we hwe ni say sa was here so when tie no wa man attention wa making the day bibi ha no yes na nsem na obrobro so no yes about wa no I mre no hu say e Onyankopon ko ani so yemu ehu Nyankopon ko ani so yemu ehu pa genia wa na dwene se wa boye mfi taduku yes ana o wani su ni ani okay on fa hwe ho ehu pa nti e be sa nneema nan no okay na eno so ye di hu ko na fe ye behwe obi a obu nani gu atrosem so okay efo no ane ho na osusu se onyame be kono ko amanu nti obu nani gu so sunsanso e de ba don't underestimate fabricated stories about your life. Wow. If there's an opportunity for you to respond, confront. Yes. Nti ye be kosa de suanim fa menya me suban no a gofo bebre timi nya kwanya sabi kansam fon van gofo ni eja na sa e dangerous. Papa asama de abai de very terrible. Yanso sa na etu yefo no enya hwe dabi wo de nyame be ko ama wo wo de jai uyi wano ana akosisen kwe ma me kire ade bi what can Matthew 28 verse 10 to 15 okay asrafo ekowen Yesu dead body okay nti omugu so omowen no nansa chi no a osori afra ufu mu no wo mu ni nipaku edikan a omudi omani ehunu ye fi se ade no ne earthquake ne bai nti epusu won okay na sani han na ni monyam tie no mu ntimi nhwe to mo de da fom se wufuo okay wo mo sori dwane de mirika kwa hemfie ko ba amane na mpanimfo atua sikapudu ama won se kama no ntum na mon ka se ye da hache na suafo na be wia body na nya resurrection okay obi anka sa asem no hwe Onkonkunu hwiegui e ba wo mo so krisusuma tra ko wiase nyina kyerɛ ne se san kontompo na tena nipa mu bisi ne wow nti Tofi obi sha se so ke kan hunsam na wa yese no afa ha na nyeni nyina de manyame sa respond bi ho a respond to it okay nti na maka e de akyera sofo kukudam etaka na de achi se they shouldn't give any space obi obe try to come out with any fabricated story about Canada no ye be duma no ja yes because I somfon it shouldn't be ye na sa ye say society okay department kan department sam say ni din no afa no adi no ko no nam ho ye build the country sir okay it has taken me long years to build my life won't you mean for just because of cheap politics no I can trasa papa ye beba ho na asem we dey me interest for ho pa because ye no niema abre ya sini bi no toda
wo hwa na wate asem bi afa ho na akoma nyina sei na wo ti fie na wo dwene ho na ha wadwene wasa nya brɛ sɛ dwene ho wa top pressure ma wo sɛ asem kro no so anipa no ka enye no korɛ woni mo bi sɛ wakoduro wontumi nyu ho anu nkoduru ho enti sa akwanya ba na wote bi na so nkasa sɛ megya me nyame a enye niema nyina ne nyame be asase su beye dabi oni time enti wo se yedidi wi a yenko toilet nyon na be ko toilet ma ye yes ye motuom ye ndware ye ntwitwi ye nyame na be twitwi we de papa bi wanya no ba bi ko o si school time ena boarding akwa ba ko ani abre penafin a odi no ni tim na nani abre na obubo nyankopon di wro for no sekrache jai no bi daji amoja esi ni so nyankopon ani abra wo okoye adwuma na wo afia ayira na wo ha nyame o ha se o mede nyese say wo niam ni bi wo ha ye de ha nyame adwene kwa ye de tu nyame so but ehun hia yes serious o ti woni ya paint you say black ai poto aba ye baba ha be di san kobo no di na no se ye behwe pa okay sɛ wosi nnɛ no ehemfo no deɛ ne yɛbɛtoa so ai yɛtoa so ne yɛtoa so no me twerɛ article bi wɔ UK ansa na meba okay na article no ɛfa soboɔ sɛ yɛkyɛ soboɔ ama Ghanafoɔ nyinaa wanom ne bɛnya dodo papa so bisa question ai na me trase hwɛ mu no nipakuo nsia ane di kan a soboɔ no bɛnya na kɛseɛ papa bɛka nipa nsia na ɔbɛka na ho wo asemo and ye di kan ye politicians okay ehimfo okay asofo okay and security agencies okay and one way to a task omokra no di mene for it's a custom so say immigration no ne GRE ne hwan no yeah now trans na hwe sa nipaku nsia no a me kira wo niam e wo mu nyina ho e kire se sobo no efa kese no wo ho na wa wo ni nipaku nsia o mai nyina so achiachia no gina wo so okay hwe so du malata fo a etue sikapudu ofira lata eba enkran eba ye kalabule Ghana passport a immigration agi sika ye ma wonom mom de ko be wie ne se krata e de print passport no ebi ne ho na Ghana ni ba a Ghana moja woni mu o feel so inferior or apply for passport it taking be 6 months na mai enti obia wote wade hysase so na wankasa wontimi feel proud so your mind ba it's just a question mark yes obu hu animtia so enutin ya hyase na ye pese ye hwe nananom ohimfo problems a wondwumadie ni wahenie no dodo na ekreti magana okay esese ye hwe ho asem eka yie nano yenkasa ye mu no ye kan say ni edika kura wonom ye a hadwimpa ye irresponsible sale of land okay kwani omufa so wutwitwa nsase toton nsase emre bi a womo agina wontumi so aye so omo de asase no ma wa 2 years yemfa 2 years enchichiri kuro yemfa 2 years enchichiri man wodo wa hyatu obi so atas ase wonfa 2 years nya obesi nkuku obo odan yeah eno so bekwa ko fence nsanso obone a opeso obona asase wo banti wode na dwuma sika bekwa ko si osi wie ya wono a wo wie no nso na dwuma gu by that waso tena dana ka wuram so oje bibi 2 years no waye enti eya hawo kese ebusua bi atena sase bi so ache ohene dada bi na mo mutu sunsa tete no mo fakrata anyehwe yeah asase na be ye abusua dia obehwe no ohene na jefra abusua ne nsem no watwitwa no waton abusua no kura nya bi ehe no de kro wa na eka bi ama no dabi asem kodi court fansa asem ho a ni emfie num chese yedi ni ntem kura ne 5 years adjoin dabi aye faale bibi
monso mote ho a monso mo ye professionals ne radio station for and nkofo den sem ko nti mo bo radio fo achi se mo di asempa and judicial no mo ye modwuma yi anka hwan na den sem be ko radio station Dabi. Wo man ya nwini yi. Sanka hanya koto. That's the point. But obi fi sa hana me ba. So, so wanka aputu to you sɛ ne awu akɔhia no nanso nsam ketenkete a motena ho fie num no ebeduru hɔ a ɔmote ne tɛ. Yes. Ɛnyɛ niwu. Ɛnyɛ fɛre. Yeah. Kane na nka kwa ahemfie bia na ukuda. Sɛ ukuda ɛkwaside wokɔ ahemfie bia da ponda bia na sɛndie kɔso. Nananum di asɛm. Wɔn di asɛm. Ɛnɛ nsase tɔnkoa pepes. Ensɛm no yɛndi bio. Na aka sɛ twedi ampɔn bɛtena soro saa na ɔhwɛ saa sɛ mo de mahyira mo asa mo ntena sɛ ni nsɛmfo asase no so saa na ɔhwɛ. Dabi, na ɔbɛda hyirae. Ɔbɛda hyirae. Mom ye hwɛ yie na ne bufu ɔkwan bebrofa so ɔtwe ɔman aso. Yeah. Entoatoa no ɛdɔɔso. Wɔkyerɛ nyambo agya ɔhene poporo mbɛhwɛ na nam de bibiri aba. Ɔman. Tumbo ase ya mehwɛ sɛ ne abato ne sikɔe. Yeah. Nti kwa na ne manka ho asɛm because minim sɛ ɔtena. Can be a bomb, a bogus. Yes. Totally bogus. And then, yes, sir. So, into Sasitono. Sasitono. Or the 2 years not to all. And call Parliament. And your fish amra. A himfuna sheshes amrano. Dan Sana Kotokohine Kasimbi. Was in him for no sinko 4 tons assay. You chile mua say. Ono ne chefa no ye wo asase na bo na wo de aton ma nipa na se wi ono ne chefa bre no. Yes. Na nya se wo fa sika ni nyina die no. Na wo asan de paper man so on san fa mra kotoko hina himfie metua sika foforo. Wo kan pay say you wrong. Yes. Wo say you from so. Ene sa anso na de ye yen o. Wa akodu nanim wa kan ho asem. Enya asem papa. Eze wo ye wo hene. Na nka ne papa mu no. Wo to asase de mamia. Wona odi bi ko ai tinka ne wato ni nyina bu hu nkonta na do tumfo chefa akoma no wo sika ni mu na nkonta no ne hwanum kura ne bebu ya sebu asatra baba mbiza woro ya sebu o ine bi kura ti kuro mu a ne himfo no aka no kura na asefo no asase no woton no omo mu bi o no wato asase na wie no a afinhia nanso so ekuro bi ho a mutumi bɔ afɔde enu hu so sika hu ne yebekɔ akosie na ye ngongoran Chese didi obedi bi fisa pakan ye ntremu kwa dabi enem pintin ye mono kwa dabi sa na emani nyina watuatu aka ye nim yes nanso ubu nkunta memu ye fan me ehunu se ne ye ba ye ni wetua na ne yakani a entinkenye kaye na nka manyofo enke de omo ye de dabi anke ye ne de bebo buma ka se hey mon fa mo Britain system no nko yes ye giye manya mahemfo adi so yes o man man na beti agina kasa kire amanyofo visa amanyofo ye omu die nya won so fa so kura ne zain now here safe less than a year ye be kwa bato so we say me san koto aba nipa no be 1 year parliament na ya san so ya san koto aba obra wo ne na mo sresre na hwe sika utugum wo si ahia wo ewiase asikafo a maka ho sika bo mate sikakuo wo momwa hwe sika wo sen ade ne yesa anya fine na say maye ni nkwara ye bebe ana che so wo dachi na mpanimfo yi ese ne se puto wo mo nyine ho ana obi frɛ wo man hini show so I think me yira fikura o free so say na Wednesdays ye kan wasem ai papa me tika mu na mesu wo besu abrante ne say wa wi school o pesuja akọ ɔse nipa a ɔse ɔpɛ sɛ ɔgye ne sika no ɔse ɔntua 30,000 wow kyerɛ sɛ ɔse wawie school atena fie more than 5 years na then no mfanye ne private business meka ba no apply for papa job 5 years na nipa wei deɛ na ɔman no hwehwɛ sɛ ɔbɛyɛ wuti anyi a kalabula adwene bɛba ne tirim but dim sɛ otua adwuma no a wɔkɔyɛ ne maame ne papa tua school fees ya beduru saa bere ya enti onsan 5 years onsan tena fie ensre ne maame saa ɛtena ne maame bɔkye aho na mfi a wadie no kra no na wadie bɛka achi wanhwɛ yi a wɔkɔ akɔnyi mu bi ba
onyenyenyenye man sa because bi ane man ne todua ne man di yes so na che say odidi a na ne wa service wo nso aka ho na bibia kopiem yes na che say wo how no an ye create system ni mu afi say firi soro ana eba na we ne sa ne man na ya na me pese man 40 asese eye nyamesem enti sie mu bi trans ne ye ka ne sa twotwo asofo twotwo wurofo ye sra won mu no mafutuo no ye di nyame di sra wo mpa se ye wu anyankopon fa sa dum no ma so di kukuduro tumi ka ne nipa no ka fa wo de tra ba bia wote enka se nka nyamsem ho ndabi o de na nka nyamsem ho nipa na bra bo no a wo man na mamuo be ye wo mbasa no wo man ne ba sorry it is the same people na ni je be no do ba what is what akọ sorry be obi tim ka se mommo nsem obi kura timi ja ka se ada na praise and worship monim jokote ebe ya jokote fi se duma ni ho ono oba no the problem never. That is the point. Ye nimni ayeyo. We don't know what we are doing. Aba awrade man abotre. Eti maka kire masofo nyina so wo nam. Na obi nimni a wo keka, oh muntu papafo no nkana ntuma. Wo mun kan kire nipa ne say, wo ye panyi wo nya akoda fa je number fro no a. No. Papa se on se hwe eto bia munim ne ha adwen kra na obi a wonu wagina ho adi nkomo dan na ni ana akofre osofo ketwa se true papafo no nya apologies. I mean, what's the sense of this? Because me no gina ho no ese se utumi ka biribi na se nyankopɔ kra no no anka se ho politician. That's the point. Ana wo munim I don't know. I don't know one tenase ama se tamfa na henie papa menim say na make no what say enti ye ka politics a e bia papa ye no ye ntia se No ni asabi because me o ma hin be so say na chemistry no ya chia no wo hin popro hey papa say me da bia asema me kan say said ye bi no madwene ye won say nyamsom te no e different no sa ntiase enim because me over catch them say pa o time nyina akosha kotena so dem ntiase enim bra adwuma wo ho na nkopa adwuma nya wo ka se man na beto firi so raba ejaito enti ade ani nyamsom so enti abusuafo ye ka no credit a kire ye ho say anya Paul no credit tutu say omo di tumi wo hwan so no se ye mompa ye ma wo yes ni sa ne ma no ye mompa ye ma wo mo a ye benya somdwe yes if you say so say onia no nani ye no totontoto na tumi no on se ade bi ye tumi bia no tumi bi nsoso ebete tumi yeah enti basa tobri bia no mai ha yeah enti basa na che say ohwehwe bibia osusu se bambo betimi afiri mu aba okay na saa niema na wo mo di o mutiri kwachem kope bambo no ehun sunsanso no etimi affect amamuo okay emeka ye nyina okay enti wo dia woto na afi se wugidie no osum kire se ne omo ye no amamuo hu niema nye hwe a ebeba beka ho akanyam som ho se hwe ye wura yi wo ye o chase no wo se ayi the battle is the loss yeah se no na way oh say that yeah good onamo ka ba ko na konya sim akonya na dia akonya asemo ejidie bi baabi a wawura ntira yes enti say yantumi ansechire no kura nka nchire nipa sei na ade ne te a da bia ya manfo bedwane akobroni krom no nyam ye hyira sei tam nanso ne ati hia so a yenim ne ye ho abuja Sompa 93.1 FM meka ohini bi Ahab okofa Jesibe na nyankopon de oman ahye ne nsa obi anko keka na dwena nkyere no odifo obi anko keka na dwena nkyere no eti won say kane no ana emedi politicians nsemu a na nyankopon fa hemfo so ene buman no se wo hene bi chia ho na nyankopon soma na wo hene no ho eno ne asemi enye ne difo sanete nyame sofo no soma no hokobɔ no kokose ade we ya wo de ye me man ma no mempe na nka nyankopon be ka kire Moses say onko Misrim enko for ne man free Pharaoh nkyɛn because Pharaoh ne di wo mo so wo de wo mo nam kwaso mu na Moses wo kɔ no ye den no onye nyame nipa papa ye wo de Bible no umka so mu nkwa nenimu yesu enimu kakra yasem di baba yenko ehemfo no so yenko bienu a ye kan ho asem interferences okay with the criminal judiciable cases obi enya asem ensamoni ni adwenboni ni
enipa a wo mo aye niema tiatia mmra so a mmra so wo mpa echi se Tofiakwa. yedi wo mo ko gina mmra nim na mmra ne onu madi na obehwe no na ohine popro bi ana o manhine bi ana dikro bi ohine bi a ote ne ho ne nase na wafura ntoma kama hye chachaw ebi se sa nipa no okodi bone no nya ne ho mfaso nti odi ato akoto nanim okay na ohine ekwa ko hunu chief inspector okwa ko hunu judge no ma interfere judicial matters okay obi kura timede ne saboga na sikam DC bi no adi MP bi no adi nsamfo mampanyi bi peso de ne nasi fom obawia twere enfobedu near France ni esisi won so chacha wa kese bebo kokoko na do adawma we de ye baaye anye bone ke ye wura ni oye na fuani to ntemenu mienu behunu nsunsanso bone but ye nim se ye himfu no bi ne criticize problem ne mai okay adenti na mampanyi ntimi mfa ne nansi fom okay ohine bia fi se ni nipa wom enti ye di ehunya o ba ye nim ye di ehunya ebi so nim na ya bro ni bayi ankasa wono mo nyini nkyirima ho okay adenti na me wo me pastors no mo bom ye adwuma na ba ko aye niema egu Yesu anim ase ese ye adwuma ne din na me se adwato abanti me jai for what adie nhweso na nsoroma betimi anya when you condone yes Yes, a carbon anim. Oh, yes. The enyan, yes. Young fan to baby a yes, now one found who Nini Pacrow, sir, or Hinny be I don't know by you to a more, and yes, a Juma pe, and ya what a jeer. Oh, a dear wood dimpa, Philippians was in your wood dimpa. Animal yam. Sanity. Then yes, I dear be a sabi will be a quay be any. Yeah. Na or Hinny. Of Edim bi obrese so makwan ma oni ano onya ho asotwe no jai sadie okay ye toso miensa ye can abuse and over exercise of traditional powers okay against some individual citizens and politicians okay wo mo represent aban ebi wo ho a sankofo no so duabo power wanya ebi se baby bebre wo ho a politics no ama wonu ma ya assemblyman for cry ya hantan ehran any himfo preso wow who dare you assemblyman who dare you all because na buying and a waso na no din na watwi panimfo ni nyina watwi afo so ebasa edu ba bia oni ya no pesa man yosam no ko pritumi foforo ekron nanimo a ehimfo no wo mun ta wachi so yo ya da Yesu ase wede yankwa manhye ho arade so da ase da show ho dia na meso me be sem ne asem no edo de kamisire no asem so te bike ekọ wie mu sa ne mo amansa nyina ase say mami siri Yehowa ya do ase praise God yampa na ya adwuma da bia ne ya de akora no betu kuada just yeah. What chocolate kuamaye? Yeah, that yes, you are. So, Beniaji. That's a number. It's near Yamenina Boncomo. Oh, not the second message. No, Saturday. It's a bit of produce over to a no. Wonderful. Oh, good. Edit of ye. Aba. Abuse of traditional powers. And him for enfani die ni ahobrate e momanfo. Yeah. To me, onyame na dema. Yes. Na Paul say to me no dema osomunti no dema. Okay. Enunti na Paul kan say Kristo sumu mpanyini enti se wiase. Okay. Wiase de no omo hom nipa so. But ewurade mu de no e yo som e ya ahobrase. Ehia papa. Oh, tabli bia the way ahimfo no bi ye no. Aya na ma dwembone eba wo mpanimfo tim. Oh yeah, papa.
no mo bo ho po kwane om do ombefa so a omunya okra ombetu ombekun bi okra omutimi bopo ombekun na se obetu na omye nema bebre baba etoda so to meet me say nipa o to me de ebinom enye nipa nyina but ebinom na ohwe with the sani bia wokona bra bomu a oye successful no kura dimpa no watra ne ma miensa bi okay sa ne ma miensa no esabre mponfo okay de edi kan sa ne ma miensa ne nyina me de letter gene ne gina homa okay letter gene okay the first gene no a gold okay which represent money okay nipa bia se sika sohwe na sika do ama wumu na wutimi botra ubenyina che wow ubenya dimpa ubobobra okay sika udi so nipa hwe a ena hunu seni nipa tie etie sika pato maso sika yemoja ne toso gene no toso mienu no ye guess okay ema yeah aha eno so ya de ba ko a so nipa botra kire se uda chi efe okay ana ne toso miensa eye glory which has to do with pride so enti na chiro no so nyame ono obi nche na ni nani monyam sa ne ma miensan utimi di sunkuni mu a na glory no power no hye wo okay power no hye ho enti so obi bepe MP ne na ho brasia ode ba obe so mu kura ma twon niama ebia kokokura waka bi emore ma hu bi sa ebia bo tire so Ghana politics ye funny pa and the agro obi okura oboko no te banku ase no oka very funny oh yeah na obe wie no na ahuhia bia ba na batu ompesu aso no bi frɛ no ene ye ben no bi na ho na unu ni pesu okay so enti no nana no munya ho brase ema osom no fi sɛ ahenie bia ni monyam ne ne kese yi nipa na menim wow enti na kingdom kasa mienu ne aka bum okay king and the dom no ye dom okay eni twi kasa no kope okay dom je say dom okay untimi nye ohene wo bra woni dom okay na dom nsusu untimi nye dom wo bra ohene ho ti omumie na ye adwuma ha baako ensene baako okay so endi se wo ma memo abati so so yo ohene obi wo ho a na hini a wodi no no ani kuro ontimi nkotena woni hene oti baabi no ototo abo ba park so anu se me giri se papa se last week mi ko pija ho asem ba yebekom okay obi wo ho anya bro kire o dabi ensamoni bi a wadi wo no ana de hyesase sunti wafa ne nko abemienu bi no oti kuro bi obi kuro bi su no wodi ne hene wo bra ni kuro ni ra no mo man information sadeti na de ne se basa so na bi nsusu wo ho a sikanti no na nanom a omo ya trankonyafo aka bi ewo mu no omo gigi aburuchirefo ne sika na omo de omo ba ye won himfo bebre wo ho a ekura hindie no a omo die na ye wo omo dia okay ebi wo ho a so omo peni yie pa bi se etimi de no me kura beto saa abusua bi so okay ebi ana ye abusua bi mu na saa hindie no wo na okun mu tetekun no sa na sante ekro no na bibia kwa akosi na bia ohina wo ho no e de akire gya obi se hwe akire mame de bia se ni se wo behwe no madane no na abaye sabusua ne dia yes beka kakwa no mo ne abusua na nkasa wo na na breye no sa manso abeda wontam ebi wo ha wonim pefe se sabusua yi na ye adehye kronkronkron akonya ne yo mo dia se be ya emu nipa be sori abe challenge ni ntino mu kum wo mo wonyame hwe sa ne menyina o se mo ede baba iwi ase ade anya wo dia wo fa ikura wo kwa dabi enti kuro bebira empeja no ni enti empeja no no me wow wako fa ne anya wo dia ebeda yi akonya no kura woni sa ote susu woni ebere bi ohine bi kan sem bi na ayesa madwene wo se akonya eni wo no o tena so egu ani mu ase no kure e ma yi fra mabone kura
Oh, anya. Why you from a body? I infubi wa utimu say papa oni ni kuro no ankasa kura enni ni yie. Dabi. Emu mabunu. Emu mrantia esiso a ebobra. Kire say wode no hu ne nane namba bi keka no ho bobon krofo bi. Ene ukoye sikani wo kuro mo kura de a. Wodi agro kuro no. Obayi afro. Obayi afro che say no nyam ni nyina anya ono nko serious. So na Menim enunti ena enkuro ni bi peja na bi mpeja no. Yeah. Ebi peja pa. Ni edi obio yede ka ho. Expressing public support for specific political representative, even to the extreme point. Ohinia oyi nanim ewo dodo amamu yi mu. Okay. Say political party bi anamusini ho no gina. A critical problems. Okay. Because we be yo hene dia. Yes. Kuro ni nyina no. Kuro ni nyina. Enti wontimi mfa won toto afoforo bi a omo betimi a kire won political isa. Okay. Ebasa depend on send you obesi aye no no. Etimi do how bebre na betuku. Okay. Etobia na yana menti ase amanyofo ni bi nso ne se empontunwuma bi a otimi de yawo kase nana we an support ni ntini watwaja. Abra obi na to abama ho. Obi na to abama o sika no ayede mamo se mumu man no nyamo dia. Enyo obia na bedo, nyo obia na beju atum, nyo obia na be support wo. Yes. But se tumi be di unsama wo asudie se wo chama no so obia so. Yeah. You have no right. So be can say one support me nti mampontunwuma nko. Yeah. You're wrong. Yes, so sansem hunu we so e Ghana politics. Ena kire se sebi asono ana e kontokwa hunu. Yeah. Esunsunsan so kan sensan. Na manfu hunu amani. Yeah. Hey, papa sam na oboso no. On say eto dana ote hwa na ebia yemfa ne say NDC abaye bibie wa santeman mu. Na ohun se bi onua NDC ni bi ejina baabi na oka ho asemo a obaka se ebia yentua tax because o mampanyi ko fo betena konya so na em se okoye puntunwuma bi o voter em se o mo kwan o se o bibi o na me hwɛ se MPP fo de ho mo e na hwɛ ye baaye na mbisa me ho se na re voter fo nka Ghana ho ana sanity ana se president no woye nkrofo bi president ni papa se da wo ka no bebre sa na o mo ye no yeah bebre say NDC o say MPP o so o mu hunu say ho ye to abama yen a emputudwuma mo ho ne ye de ko eba sa empontunwuma no eye nenso adwene a wode ye no and father kwam say o mama na adwene okay aye political projects o man wani abre na o chichire wo man a edidi hu di bi agyanchiri ma ye nchichire man sa okay enze say wo ye project say me di pivot enti na me ye eyamfom so okay nti mbre bi bedu a obia o ya manyonyo obesa bi o say ye to aba etia no yeah you see ye omo sa they will repent on the jai yeah they say kuma wudie would defend this side be kura you can defend it and defend it and the woman say a campaign project simple as that it doesn't matter and the basan so magana boka in the sense say a crime on the construction a process yeah enti why ya de na de but nke to ye bo ase na ye project na ebi ankase na ebe ndi so nke be last na no cry basa papa as baby ya kwan ni future that's the point any 1 month wo se na sha se ne tutu na eno so cry any budget mu nti e basa the question is ehfa na mko for iskari free mo say o man ye mu konta no say na obebu no that's the point because say o man no the entire parliament wo hono ye say yes ye gitum say bosia we aba o man na gigi to sika we ebia finance minister abe ready say ebia ye dey say ebekọ akoya ha ye dey we be ya ha ye dey we be ya ha o matena so ya gi atum eye den na biribi si wo baabi a o mutimi di mirika tente
within 2 days ya ye beto aba no mo akoye sika benya sika ne free mu ne free baaye enu ane sesa Ghana omde adwini di agoro hu pa omde adwini di ene bo amaka asem bi ho me gino na me hwe ni se ya se no omo na na e wo ho o se maame baako omo ma obi omo ma no 10 cedis maame ni dimirika sa me su Ghana sika no manya bi 10 cedis no 10 cedis wanya Ghana sika akoto aba for 10 cedis rade nyankofo hey ya bragu enti just school ne de amanyofo mpese mu benya proper education because when your education when you better na me ya titim sa ne adane sabiti say anti ademan sa ne ne mu omum ye ye efi say otwedi ampon nyankopon ye timwafo wote soro ohwe wo se ewiase ne na de dodo e ne dia nti nipa say wo ye hene so your sofo so your wine abrabo na wo bo ani sunsuaso bo ne a eka timamfo no wanwe ye nyambetua soka yes sanachi so yanko ni baba didovi nyamedi be ka hu ikura de hu ye eno na no hye ehianso ha de tosu numu a eno so yemfomso wo nananom himfu pi abrabo mu a e wo sunsuaso bo na ni most traditional leaders have failed to construct minor infrastructure projects. In their various locations. Or minor eyawodia ansana politicians ebem. Okay. Na kaneno a na amanyosamu nduru babi a edure ne nsakraye bi maaye no na omai krubia so hene hwese wone ne manfo tumi nyanhyiamudie tumi di sika kakra tutu babi a anye bia toilet nko ade omtimi aboma kuro no toilet nko ane edwa wo mo akekere wo mo ade eye den ne ne de kura ye pesi ya kire sei na won sunsanso boni papa na nsai metie wa hini bi na wadane reporter ena mejiri say ye radio ya so na all kan how set toilet ni ho e ma ne mema ko baby fa me ka am just a story no how na toilet yesi ni say ya twa aban adai asa aban ejeje to ma no won say ni sansanfun we nyina e fa nso gina amanyofo no so Menim nkofo a wo mu abato empesua so o mutumi yi sika sade bi nkoye o mu apeso o mu ye yes wo be hwa ne MP na bibi se menye evisa open hwehwanimu ni bonyam bi se open common fund na odi abeye bibi fun bi esi hodi aginim se MP na eye na enipa esofa tofe mesiwe e free ejoso secondary erikopim kwaso ne dachi ekwan ya ye nam so no ahometi o na MP no onyina yie onyina yie fi se me no me kwa pro o ye me mpasua so free joso ko no me chini mu me ne yekro ye intimate na won hwe ne hwe hansa dabi dan san mu wa metetu ana me hunu se yesi bibi de ajapa se wo mo cheche nam si we free hin na nkofo gigi ko mu fie ne se mo gigi we num nyina no mo to mo adwene no enti wo to woni ni ado no aduane we ya de we sika ben no kofa ekwan no de hia amanfo dodo na benya ho fa so kwan no sei ekwan so papa wo ya amahoefo ni ema wo mututi ano no ye bridge no a ewo ho wo ya kwan no ne koteni na sefo ne ene wo badwuma pa yes so bridge ba akopɛ ni agina so ne de atu to me metu enkwan de hia me oni nsuo yes na de we bi asa because me meba wempi ho mesrew se mama sika ana mama dien ekwan ensuo nkania asa ana no so matua tax sa ntia wo so wo de ye esesa wo ye bibi wo mu die nya dodo wo mu die nya
that time ska kakra be frefre nipa wo area no achechechecha ma one no dinti ombeka nsemunu sa Tofiakwa mate wase onyame hu ye moboda edi nanano mu himfo mada o ma yesira mu se wo kofiwa momone a entwen yagifo na wo nkwan bekachi yes muntia ni yo mami what is asem yase so wo momone kobi bobodin pitire yentwen yagifo ansane ya yenkwan no ebi o hodada ade be san kwan so baby aduro yi a ai mefisemu abamu ni toilet no ebe ha bon sase nkotwa mpamburo na kuro biara a toilet ye problem no bon sase na mo am construct mo toilet nice one dada wo ma tutu kwan bebre kuro be na ehu nipa entinkran na bi nipa entiabruchiri monyi dwumaso bi entwiretwire din na wo ye nipa ye krokro nipa na se wudi nipa so na wo ma nipa feel say ampa wo ye nipa ekuro no wode na ni be kire ho yes now popo wani so your hine na sase fisase no waje abusuan sase no waje a wode dade hye bekwa koto asase e wo bi mpeso aso do ho be kuro yes na wakoye sikani da bia wo mba ofie no otima ba yibi de abo kuro no na kuro na hiamo okay yesre pa fise wonyankrompon wo bo nipa no yese abodwese efuku anan so beto ani ntonwi yes ansa na broni beba be pimpam gold coast abom no ni ye himfo neti yes inti amanyofo nya study na no montoto woni emaye papa na medwen ho say nsem a wo boso yi no fa ne say ohini bi a wabetena konya so na agya no asase kama na wo si akofa sovia ma wabetwitwa ansase na medwen ho say enka street adidam pipe we betwe di akokɔ ho light edi be si wo street no so sa eninka ebia at least first coat bi ebetimi agu no ho gutters bi ebetimi yi no ho yes se kasa niema we nyina bom na nka asase na ye ton no kra no ye de ka ho ne ye de ya ai nka ebetwe aban me say ki entwe aban hwe buruni waya mana yiye ni awo kensa no de ayi ne de na ne mana yiye yes ki entwe aban me kra de ebeye yi a enka ensase aka yenton ye nyina yemmo ni nyina boa emfa nhye asoye a ehwe nsasesem so na omo nhwe so ma hemfo no na ankra to asase si dan ki yenyai yes because I'm a croya tie okay na yetimi nya competent companies a omo tumi jikro ema proper drawing abanema wontumi okay ento omo ni yi akwane ye bibia kire se aha ebia estate 1 yebe sinifiti anko a okay estate 2 ento se krono basically said a chichiri ni enimunyam bebe ento wo di anso wo sika wo okọ na bia wakohwe plan a wo pe wo yeah wo kira asase ensuo bibia ekaka ni nyina ho preko no watua half okay na half no kura no betim de akoya adwuma yes ento mu siwi a wotimu na wotuatua sana broni de chichiri ni kuro because ahai ekoye ye faso aye de dade hye koton sase fiewura for ha store for ha ento obi epeso tubirika nya bi no ye de dade hye sabrika tu sa wo behwe no na udwetira wo as a businessman wo de ye adwuma no wo de kokoto asase ntua ka wie na start foundation a why broke dan kura be ka wuram why broke dan na wantimi ansie wie adwuma nso a usika sem na ye basa meka se bi kra bank etwon wo be dan watimatua nti basa afo na ma connection man paba mo dwane ko kwa bruchiri oja no na ka wuram oh enti kwa ya ne ya man no o man no menim si enti ase o aye ngongran bi o ha menamo ana mesa ne adan sie and ne ha me kra ne wiem na gu ayede da me pao emre bi bisa bi obi so play no landi ananse di adambo no Ghana play do was another global bro ni no ye play every second play landi play two onu kra brunsan papa bi ne esisi menipa dom nya ba bi tena
na wo tie sɛ wo nsase fusase nyina sɛ saa yesisi dan no na ye ton sase na etre kakra kan so amode galamsey sase no papa menim sɛ ye de sɛ aja play ya furu bi atukwan da aha sɛ wo ti play mu pa na wo si country bi so ai na ben form akono aba unsa akono aba papa ye beko nyamutre papa nim de we sa ma ba ngotra we chire nyamutre na se Ghana na oba na be land wo Ghana pa na wo hwe you rade dan pa ni so nchense ni akwan bi a hey papa hwe playing kitten de free cry e ba kumase no yeah baako esesen ko mu yi totwene koranye baako na ni engine Emma how okay yes it was serious problem okay eni kwa se waso kra betima mo nya problem okay identity na say esa ye to ne say broni used to play ma wiewu yeah akoto na bibini akoto ne oil greasy ne kakra ma no na che say kan kuma say oh my gracious case right case you obra o makwanya nansan mu ho yi football lady say Asamoah Gyan yeah or the year ni project so opese or back into business obi no agya kan tan so a adwemboni nti omobi amfani sika mbewuram na sa de ye man ono so kora o hunu ni a o ye o munim ka ye kwan no nye no yeah esikafo no betima invest ewo airline eno na osan ketim di save lives yeah na say meti say ye wura ofori sapone wura despite manya ntia se Ghana Airways so mpese o msan edo o hojimu me se sanka won me makwan be makwan ya yeah kadi nyuma beba ye feel free mbrebri ya build ye man ne mesikafo no enye gidie wo manim kofo mu sika ne mra asojafo na hunahuna ninti amedipa bebre hwenyansa oma wenye se nipa bi ni sika o hwenyansa ndi papa IMF ya ekoyi scanner ya ekoje ye no pacho ndi Ghana ha yintimi nya sikafo metima kekom sika bo sikafo a wo abrochire ene Ghana no ka bo ma a peanut esikaketwa mom but adwemboni nti omunyi omanim that the politics no sponsor wo mu na first mass sponsor no mu de nya contract oma okay yes amount for savings and loans eguye no bebre no omo sponsor political parties but omo kan correct because political party funding no ye nchro ye ma receipt okay Tofiakwa ndi ada di kura wo de dia na tracy ehunu sa assembly no kren fan court sanati na menim ya me we mobo Ghana ohu ye mobo papa ne yesisi adwene enti sa ne yedi gya babunu yi ebe ha adwene pa na nsan metua na me prepare ejaye ho adesua ma ye ne be mprensa yeah na metua na mehwe ababunu no sania autofista dressing omo ye omo to no na omo nante chiachia omo hunum se ema ye yi bebre dachi sankofo we num na ebe wa ye mama wo omo de be ye ja edi dachi ye serious omo so kwa nya bi ntam no ya mama ya no so omo sankofo so no mpe omo ya sawo ma me momo ni na ho ati omo na ho serious serious awreho papa nti Tofie nananu mo de no enum ya na meboso okay sebe ya nya omanfo adwene mu wanya papa ho me so na masase de no ewiase se wo ye okandifo na odwene nchirima ho se asase a metwe yi mentutu ne yie na sizes no kra na metete so sebe ya mehyen kofu nkra momasi abrunsan sebe ya menton ni nyina prekope obra metiase fi se mi firi mu a oyene foforo beba okay edie mu no obenya sika firi die buman no okay a woton ni nyina sa onfa ho emra bia ni won so restrict no dabi ye jane sa die nkra na waya makuro no jane sa o no ton di no de bi to kasa kese bese bi okra ko he na himfie a o sanke hwa himfie no nko atu no
ahemfie bi wakɔ akɔdi asɛm hɔ kora asɛm na nkaka ɛde ahemfie ni na wogye sika twitwiri die kɔtɔkɔ hene sɛfa kora bi kora womfa nkɔ wɔnkɔ ahemfie nkɔsom na kɔwura na ahemfie a ne pɔtɔ so abra anibia bai na ahemfie kora obi kora ntimi mpenti woduru kɔtɔkɔ hene ahemfie a na hu sa hene yɛde papa sɛsɛ kora wonim the security gate bi yes baby a fire no yesi no yes because wokɔ Britain wontumi nya access Buckingham Palace no baby wa betim do ka kofa no a security zone yes kotoko hini nya ohinketwa say wo manfo de ka poko re tia sen ko bi crash no wow yes a kire wo kwan no ko bi crash no na eja ya nana kwasi adwuma yeah ntam so ono van cho cry one spell sada ntam so no close you say obi amfa ka amfa bi yes so esese ye nya ni die ma ahenie kase etisa yeah hwe park no oni akobo ball wo so say there aye fe papa panyin se otan akwado ana oyi ni mrika no kure ni papa so ofri ana oduru manhia so who say yes yana na na ne bi sanity na nkofoti na otumfo bai wonye otumfo bai wonye yana me pesimeti e de na wo wi free no ho so onya ndo onye hwe na hinie wodi na hinie sane se woto we na ko woto wodi no so every kosu na chana se bunu na chana se wa na chana se na brofusabia what in baby didn't queen so man tra na ntoatoa na se okoi waka bi kura amamo mo hwehia mo waka bi amamo so mo kura kan ho bi na sika ya kwenye Ghana for money study and wo munya study wokotoko hene ho there should be study wo munya hweye wonyame wo kyira obi a yes no akyira no wo ya na hweye wo ya hweye yie wo su peja onu su peja na do no gyina ha dabi anything no fa galam say sika nya hwe no galam so de do bi ti radio say na otimfo nim hu bi ensamfo kwa na fa no hodi enseso obi anyway radio for na ye be check sa ne ma no ansam wo no otu ayerepa fofo yeah and wo ka kire won say what sira wo mo munya radio no in such a way sakura wote wa ono kro bit matie bi yes so we are radio e ma nananum abrempomfo ti bitie bia na chese we are radio yeah yes obi ti tell mranto asam ni samunu keka no akeka na sa keke because chese tete na tete anama abrofo nya bi apampa ngofo bi nya bi pam e dey massive grade abusiafo Apostle Paul Tofiakwa ena ene anwumre no ye bonkomo ahemfode no ye de pem ha na enokurani nsama ene papa aka no wo ye ohene na utie a enim so de be ye adwuma we ade ba ko ameshere nanom no say yeah ensase no oma professionals emrem okay na aban enye no ho so ogitum kura wa obetima ye wa wade yes ya chichiri kura esese baby adwa wo baby a police wo baby a park wo baby a sorry nyamsonfo besom ese etu afrado do say o meide de won ba o se baby ani party edu yi time am fan say time na ya na tonso no koso no all night no ne na se all night no face fan say be 6 to 10 na ne gusuka pay ko baby botuo ebi krati mo osoro kakadro osoro meso anyina abam tie etiro wanya mbresa wa brewo da kakra no nine but Allah wa kubaru hey edia mind ye chichiri ma ye hui anopa buei anadwiso buei na we edu rosia so anobatu dudu no boss agene urani o ko bi rapa just I mean I don't know what sort of country is this Bekuma oh my gracious me oh interesting country obi owa e be din pass e betimi aboa no if you say yade bi pekom ye na naturally onum nuru no atimi ahi no
Yamvansia. Bole me up. Now, Montu ade isu na producer way. Send ya boil no what to so my. Oh, and I did get some of fie. Ai. Baba unim me pesa me bo ohini bia baso. Me nhyɛ da ni no. Okay. Na yekopa asase bi wo ho. Wonderful. Ohene kuro nyame be hyira no. Nyame hyira no. Na asase no wa fence ho. Wow. Ikuro no. Yes, baby a new baby a year otwa no. Wa fence ho. See. Now kwa no the plan natural. That's right. Why supermarket o emu. Wonderful. Hospital room. Like filling station. Mr. Bodima man for Cotton Sasso hobby. So me man free promotion. That's your hobby. Na unim say. Untimi sit down si hobra unim plan na usi. Oh, cool, wonderful. Answer na ube si down no. It's a sort of bachelor. For plan no bachelor no. Sir. And on for time Ibian to so say. Mama 2 years, mama 3 years. Also to asase won ho a. Eh odia. Tofi unim. Himfo no a omudi no krese ne pa adwuma ma wo mo ye architects no. Yeah. But ebo na bibiri so je no. Yeah. Ne body. Okay. Omun consider. Okay. Na omunya flexible payment because on say emre mu no enkense so bi sidan wo bra odi plan. Okay. O meye dan bibiri wo ho a plan bia ne o book paper bia na ho. Da bi mesini no ko gina ho no ano. Was dan was dan me pay 4 bedroom. Eti twa. Eno ano no. De bu ha. Na ho na ama ne kese kakra. Yaza wadena no kan ti mesini no akogina ho no. Ene dan no munya ha 13 by say. Toilet e no mu fan sha. Sese papa sa de we nso. If say e wo say e ma yani ku ho. Efi a wusia. Toilet. Enim. Hwe ti say e bia braso ame ha. You will feel bebre wo ho a wo masia. Toilet no o ma convert the ama obi dem. Oh Jesus Christ. Oh yeah, bebre de ma han. I ti say nkran. Enti he na e kan won ma omokro. If you were timi di ni dan e ma han. Na odavalandem. Wrong. Edi ma de omo ye ne say. Wrong. Otifi ho no wo twen na ade e be kye a. Na wa pe polythene bag. Wa hwa ma me didi anwumre. Tobe. Baby adi asem na ko firi ro. O ma aduane aboye no me yire breaking bajo. Yeah. Kesi na ye wu. Baba, ye wu. Na de ya ye say. In social say e to a. Tof mamuza question. Say Fanso Nyankopon so obi e kwa obesa ba wiase bio. Mate wase. E na agba nso tumi kire ne a wo pese oboko ka oboko yin. Baba Gana. Me de nka Canada na meko. Straight. Nkure de ye ba ko. Papa Ghana pa de kwa na kan say one day say ono osan kwa ba no te chim a. Obesia akoba to push. When you have push no, I kwa do misa baby kro. On say, and Chris say, on say, me shot say, oh my God, nipa su ayeyo. Odo aye do ye ho. Any said ye yakan ye ho abom wetimi ware wei ene fi atete obekọ trouble wait ho papa baby o ha wunya ne saa o ene me hwe se Ghana ni onya asem a said obi ba yie obi yesei ntutum se ye wo odo bi sa ne ehia yakan die akan die ana papa yenso yaso mra kopem se ade bia wo be kan kire se yenya no ni edi akiri eno ni asemi enti ma ye de hwa ye hwa other African countries no titu French fu ni na sefu yi omo ebi nti asemase o omo asem odin papa omo nti asemase kura o kan se nanse wem se Togo se hin ba bi o boys ne ko she parliament house omo asemedin omo nti asemase na France but 4 years ni omo de omo mpifo no gu beam no
Okay. Kuta man in Yamanchi, Ukuta file so by parliamenta. The bean, the ball a gum cassian. Udu anum do ajo fanum do ashim. We don't know what you more MP for in the gubim. Ah, yes, France. Some. Yes, because of nonsense decision be omuteki and then favorable. For the country, no. Related that. Wow. Eti, Papa, ye dear. So Osha said ye, Mrantia be crass sorry say ye dede. O but nipa baako pe. Penny baako pe. Eti mi jino catch and say, hey. And we are number form. Ntinka yen pa no, yen nsem hye ye say. Hwe kotoko hini nansen program bi KNUST. Na emba bi ko se nkomo ko demonstration. Omudu omuhu se kotoko hini na etitiri ni ote ho no. Obeda ye. Ena omujaye. Obejaye. Hwe buo ni ani dia. Obejaye. Omo. Enti papa ye pa no, yen nsem hye ye say. Ena ni asemi. Ye pa adwuma nya se ye mpa adwuma. Oh, Pati, na visa nke France ka uja fu hu abeg. Ko ombe ti abeg no. Hu abeg ah chama. We who videos, video pictures we have so Ghana agro we ni so. Abusiafo no num na pai mu na mesan ba papa ho na bia obebie niam ba ko mienu bi so akere na ahoma no nso obetimi abaso na yedi nkomo kakra 0551931931 0548 931931 0548 931931 obetumi abaso na menimu yi no ya hye enkomo ase na ya hye enkomo ase meba be di nkomo e de akero hello asemo can I say Rocky Mr. Obu meboa ya ohana menim say network no ni lines no say si aye na bi ho am say na musi eye no 0551931931 0548931931 sa numbers mi enu nyina no wobetimi afre abaso ye himfo nkomo a yedie no ebia na onso obi a opese oka hello sir Tofiakwa you so be man manity ni mazi okay donate mate maminti o Tofi ye dey fast onye so no check o de mai okay na Ghana mumu we enye di makokoro enipa didi mi anu nka video Ghana ni bia didi mi a on fashion hu bio e comedy enti ye kasa o nke nkasa da na e comedy enti ema yebufu o se enipa se bufu bia so a nyema oye bia ye enyema ha dwene so be kaya on se ebisi babu mu Israel fenso kwatafo bia o mka se yeso ebewu e konsa ban mo so a o manku ye benya bia nya di e do ntom di mo jashi ko yo e di se nipa se ni bufu a enyema wo ye no ehu na podi Ghana mafan bo mu hweye e ko mo ma ne di mabru no che wo ye babru na ukura 10,000 so the baby adwuma wo ha let be any water be nfu abetuma kula si adwuma no ya wutumi nya adwuma bia but so do ko bi ma so a what kra no this man obetuma betua sa aka no asa nya bi ade aye ajapade ade tin effect sa okay mate hello papa unim asemo me mfa koso kakra me bana asembi o ha me pese ye bi na ni so pa hello me ba cho radio no man ko form kra ma me why cho me tio me ba cho ye yufo no ye bu wo pa na me say o ma tonton sa se no me kana o dan ka o me de bua na community no mo fa emwa okay for instance say bia toilet bi ho o dan ka ko ma fo ni bi ja wo mo na bubu enfiche na mo ntin wo mo be sie no o mo twa aban enti ama aban no so afa da apanya zo ma obuoro anyone nti ye yem for no so ye o mo ton sa se ka ka no be nya no mo fa mo Krono. Almost community. Me that say hello. Yeah, Tofiakwa. You so be me na. No be for you need some power.
Tofiakwa papa wa kasa pa. Na no papa hini kanse. O se ko ni sa fa e kidala nke wo. Na ko hwehwe ho no ni bia ka. Di wo na wo no bi se bi ne besi. Asembeba. Ma Tofi me se ne ya tu. Ofa mampoko ya. Ibu abo so a. Na tra content ya. Esan se embrangement. Omo nkasa e de omo te. Aye, ti grandpa, ibu ho no mo amfa e de. Eno so le fair kwai. Da na ha ni na ba ti grandpa bia. Akwa se ho. Okay. Ndi Tofiakwa mo. Na abo so te ayi. Ti grandpa no mo aye no. Eno ntan so de no. Monsieur, one kasa ho no mpani fo enko he sa de no. Okay, Mate, me that's it. Hello. Hello, Mr. Tofiakwa. Yes, sir. Eba mo ni Ajuma that's it. Me dey don ken commercial official taxi driver again and about. Bra ma fi o me te on ka che. Oh, Tofi, no. Na mi shira papa so. Papa woni mi de pa. Na ka se bi na me ma shiri. Okay. Just ebusia ahini simu. Na ba chọ mo kunkum mo itofe. Wo mu tinu kuma kumu ya wa kwanti ma. Sabi ka bibi aba le samo de bagwa. Aba gulu le busia ni no. Okay. So ahi be ko ye busia ni ko ache. Empuntu busia ni betu. Eji awo fona kuma wu asemi empuntu ko suye na me ka kaze. Politicians le paso mo tese. Ba election ntia. Then say ntia. No person will prove it to me one longer. And the developmental project now question. They say I saw the real. No more die. Yeah. No more me say they can hear the prayer. That's it. Hello. Hello. Sir. That's a funny comment because I fishing man. Okay, come on, mama intio. But you the part of some can you. Some plan or can time. Then I say by sometimes the idea is by a certain regional. About by them to my baby. You walk and to me, course. I cried the wow. If you have the quality, empty now. Macho, a point of correction. Omugunu dear, Macho Nipango. Why? Okay. But I see Papa, if you guys are one for zero, also Muguna Nipagu. Hello. Hello, Uncle Coffee. Obama. Good evening. Good evening, my dear. Now, what's the thing? Radiadum, me now, so. Thank you for the new. Uncle Coffee, Mr. One problem, been a better coming income. Oh, Samum. Okay, me bacho any fresh number we 0266 30 37 33. 0266 30 37 33. Why? Okay, friend now they also refer to Tofiakwa. Why now? After show me meeting no wakasa. Hello. What? Sompa FM. Nya botrema me na menye LPM siwe na nya sa asem betimi ato no a wafo bi. Oh. Okay, Mate. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Me pacho bibi aboko. Radi Admo senior. Okay, you also pay na make us a fit. Okay. Hey, also ma minti. Yeah. So okay. Last week na me wife because na hoso mo tugal am say ni bi ho. Okay. So omo nkori na na wa hinko. Omo chief ba nyom nyina na wa hin. Okay. So ngunsuo ba kokra yesi garam say asay no. Okay. Kwaso ameba mi hwe nsuo ni nyina ba kokra ni bo ni asay. So China for ni India for your work na say ha de ebi wo sa kromo ho. So omo ntimi inform ansam nko omo nsuo so. So Ghana be so hin ni hu. But yeah, Tobian more in this war Ghana. As we are more quite China for near Hobo India for Abetla, come and Ghana for be. As say, sure. Wapra, almost for first one, Como make a Ghana for pass away to Galam saying, you'll say so many names to each other for one. What I said, yeah, you deal more brosing.
you see a wine for Namushan, you say, not that, say no, mine, bay. Yes, sir, I need 20 and down for so. Okay. Young coupon, we are mobile. Mati, me da see. Aha, aye. Ay, kesi na yu ore obi ba na o amene na kasa. Aperativo ebia na ye bobɔ na hai. Me wi a mebɔ me de. Na utie me diabetes hawa dwen. Se uyo obi a se stroke ebetete wo a me pa chaw bo modern se aperativo obenya bi na wano we helps na baby free no Italy abonten so na aba na ebo wura nipadua ne mu a control nipadua no ankasa to aketua bi na nso nkonya eyie no nye nkonya aketua 0246 270 221 0246 270 221 na emwasronko ekwan so me kamfo Joe Apple electricals e de amount ni cables no ye 1.5 ye 2.5 ye 4 ye 6 and ye 10 and ye sign so e 16 na ni nyina no ye copper ankasa eno da nchen o sign so cables bi a signal cables ye kamatan obi a wato ade wo Joe Apple ho bia bedi adanse say yes enye cables a wakoto a wodi awoya wie the contractors amutie me anwumre yi se nyame aye wadom na wode wodan ma contract wo ye obi a wutie mi usidan na offer electrician bi say onkoto cables mfa me wo ya ofie ma wo a ene ehu niema bia no ka che ne say Tofisi Uncle Joe Apple electrical enterprise ho ye ni ba bia ye ni akiri Kumasi ye wo a Japan house opposite MTN PZ branch no anase RCC taxi rank ho ena Joe Apple wo number me di be ma wi no ye number hia me tie ni ye 0246 905 898 0246 905 898 anase 0543 934 550 0543 934 550 ye wo PZ baby a RCC taxi rank wono ho ene wo wobetimi afre Joe Apple na one no atokese kama menim se Nyankopon ya adoma ahya ase dada ankasi SD asore no anya emfie pore aduokun 90 years yes almost share no fa sonko kwan so e wo Mountain View conference na owuraku a ona ye MP obeba ho MC ni DC say wo ho no beba atitiri wo maton sade afre won omso wo de fa so a homecoming enti obi a ankase ukoho dada ene kwa the hospital na wo ho nti amanfo koho pa wo say maternity hospital bi ankase hospital yes ye kama pa amanfo koho kronu ware mu a omso wo ton sa afre wo ye obi a wo teacher ni wa betena krum ho ya transfer wo ko baabi omoton sa afre wo na omo hyase kwasiada no na agrodie ni niema bebre ombobo niema bebre wanimu ba Nyankopon ya adoma memenda ebe no pastor Ike kunadu no mo na ye president o Mountain View ene na sofo nyina gitwi na omo aba eho eti ankase for etonsa ede afre se momra na meba be ye permehwe na media ma baba sorry so na ye obre kakra wo yenim be 15 minutes bi ana be 10 minutes bi njila no ne abefa no afa papa baby amefa do no se de uja himfo samre ne okoka na odi agora hwe obi anu akopa kora kofa asem abeto so abeto so na oba owura bi obeka asem a oja hokoye no menim se obehada de ho adisua ba but I had to say yeah radio my yanka yare hosam baako ene o say adwuma ye
your bills are bitua, taxes are bitua, right, rental bitua, NCO for the ombejo, income tax for, VAT for, even district in Ankasa or district, and so LGBB or ho. Oh, how you say a friend crofobia, gamu for, or mono, more say radio over bonium. Also babaje right. Yes. Hunsika. Baby a bomb be channel. And ya walk it wa. I don't know just on can be a jawmato so kakra. Na ya juma inso amanfo a edu adwaton de kraba. Ena yenya bia ya di eye sa ne man nyina. Ena wo bi ho sa wo kopa adverta. Wase advert ni minya bi. Ubi sa ne sa den o se. De GRF chiri ne se ya te advert wo radio so. No ma badwuma. Ade be chi no msi. Yeah, ya pubo. Awazo kan we ni. Yeah, ya pubo. Enti baba ama ye nnuma yi. Wo de aban atade bopu. Ama ya dwuma yi no. Eyetin. Yeah. Because advert. Dawura ye bo kakra ye nya no right ena bosome so a adwuma wura de twitwa ka twitwa ne bills that's right ansa kwa no wa bedwene no ho oye individual bill no wafa nipa ko be 50 ena otua wonka yeah so to tax yes ndidi e binti no adenti omko yele sesen say omoche advert na omko so already nipa no tua tax sa on say papa enti ama on say abranti bi be kan say okura 10,000 now the year adwuma wo kuro yi mu a ya baboka bills a ye de be broti through light any one came for any one for wo na we nu aba wo na we nu aba was say okura 10,000 as wo the year business mpa Neil yeah papa on say that something yes pa wo ebra omo kana metwiro bibi say developmental systems na yene ankasi ya create no too evil. We have to be bold to change a lot of things. That's why we need a leader, a real leader, we bold. I bet my son name Ghana. And this are a kaho, a bedinya. You see, so we share bibi say taxation. Meta o ma him ta kan da bia o Thursday show no say me hu ni say aban nan kasa no lazy. Yes, o kwadwofo. Na sasa no kan na misiro so e kwadwo. Oh, enti basa institutions na ye de run your man no nyina are so polluted, so choke with corruption a lot. Na 1 week ago na me baha me kon me drew a joso krapa. No me say DLA for no ta DVLA. Yeah, DVLA. Ta be gina. Yeah. No gina car no obisa license no me yi obisa we no me yi obisa fire extinguisher no me no me wadaji man samfon. Okay. And I always want to do the right thing. That's me. And na me tue sika ma because I believe in the government coffers. That's why I'll pay, not you. And police for bebre ni misuma kurimo. And you know, why you be I'll say, oh papa, na boys be did na say oluman didi na boys didi. All right? Papa. Oh, jina ha adwuma wo ye obi kura nya bi nyo. Yes. Ye tua wo ka so fi sa ban adwuma na wo ye no hours a wo de ye no nso a compare private work bi touchy. Okay. Abrochire ye depend on one job. Yes. Other than African poor. They depend on one job. It is wrong. Well, and you know, your systems na your creating. We need competent leaders to change this bread. Tofi. Oh papa, o say asema ye kan no. Ama sese no. Obi kura dwuma. Ayam hihye nko a. 2 pound wetima fanipa. Ene ekopie office bi. Me ne accountant ekopie office bi. Na nkomo a ye di no. Owo ne nkrofo bi omo won kran restaurant bi. Was it Jerry for yi nipa betena ho. We ena ya na meta ka kire opanyi papa yi amene no ba Thursday. Sasa ne ma no titile yenkurase ne ya ye de kekere mai. A chese ne no. Obi akohan ne store no. Na obi atwe
ai book no de hanu motuom abaho na ode abaho anya daje abetena ho fan ebo no ho air condition ebo no ho Abraham chaza papa nyama e koso no what of mam can say me jo serious o hwe no obi kan development one say winim e wasanka Ghana region bia no ye ma sika moje no mo bunkunta e wo ho na empontunwuma e wo ho no akatua e wo ho mo di tua kaye ne ambo ya ne ye beka na nke de central fund sa no sanke hey yes yes sir ebema ye hu fie on obi hu obi nkeka okay se obi tia central region ye taxes aye gie nyina mpacho what is so mo declare what be that menti bi da but wrong osanke etumi hu say every year Greater Accra, Ashanti region, Ebronafo region, whatever region, sika say na ban no nya through taxes. Na ye hwem pontuwuma so a ewo ho. Okay. Because pontuwuma way say mfanse mantam bia o sanke etimi nya bia from this year to 20 years. E die nde hia yen ewo eho say ye na ho kan so ye say. We nyina wo say wo ho. And it's also sasa amanyefo bebre MP4 chobo minister chobo we na we still say na tena mka chenso mo akwadwefo a mati dabi oma we ye betimi di ba kakra bi arane o ya akwadwefo na madi nso doso sade se enti no oma mana na o se sorry ye na ase ani bre se yensesan yensa wo se ne setu aba enya ndisi nya MPP udi samfo a wo beko ye simple ye yes a they will change na ye ni anso ye mfia hu nchem because wo tumbe ka kire me say manyonyi no ye din samfon ne ma o ye nye no abade sika bro sika sen na waji na wakwakoto abade a na chese wankasa so wadwene nye ada na oji bibi ansa na wakwa na no kware papa o de bra wa sa oji ano wakoto atia no kwa no de esu nyansa chese no kura nye esa de so nsem hunu so fi se o ji koto tia no de hwe sika wotumi o okay sika influence okay ye wade bi o wa ewiase nya chede bi a na yeji pa nya chede bi a na yeji me tuai otofi omnipa hia sika oba me careful yes because kabi o ha woji ya wani munyam no aton e kom kra de wen fensa mi ni na me ka kire o nti yenhwe ni ye na omai baby adro no ensa ye betimi aye ni ye we can put it right ye ni ayasemo yeah na mabunu wo musun sua bi because ade aye na ha me ne se nhwe so pani ho nhwe so pani ho ha dwene ye ha dwene pa nti no madam na say bakwa bi what is important oya ya bola se fie bola se de bi o twa na me cross no na me sivom kofa sivom say look gentleman like you this is what you are doing wow now we are sad ye we a wo kina wo ko blame obi a wan na ese wo man no say baby abefa bi a plastics yes plastics so ha madwen wife da bi okọ UK no kan ti say a member say mobobo adabridwo yi ni ade nyina meka say mobobo because men kan adabridwo yeah adabridwo for member banku yi ni dokunu ye de esa rubber now I think say me resist I dangerous yeah in a long time very dangerous and say encourage anima no tutu ya na makote body ban na betuton wow no yeah professor me nyama bebre no wan yiye mfiri wakwa mu a on say papa sama o boss yi no oba warefo bi tie me ade ehia no an se banku no kan no pese obo ade de ade be che no ho ban but omo apomden no ho ban papa what I say because om say banku no om te de to ade be che na akire na awo but ni yira fi say rubber na odi banku hyehyehye ni hyemu no a wode to ama ade ache no right enye obi a na ebedi o onu ebedi bi ni kunu bedi bi ni ma ebedi bi sankrofo we nso yare a abusua na bo sana je but odwene banku na chi ebe wo no chaza ane kabi na ja de ade ache wakan wose sanso obebre wo se macro we abeya obi epeso to bi so yeah ya wade de kata so okay senka obenya ne ade kata so ne senka ye clay
Okay. Ade clay. Okay. It's say ade all plastic. Plastic. And so they can. Cause already you know, ade nankasa ye fidie. Okay. Oh, nti esa na ye te niema e betime die nya no nanka ye te so sebe ye nyinkyire no ebe ko kakra mai na pomdin wada sani utuo na so wa pomdin a utimi ye adwuma utimi ware utimi tukwan utimi ye praises won wo bi on tap for praise and worship. Oh, Papa me da wase. Asida wo Christ. Nyankopon nhyira wo. Onhyira wo so. Benim sɛ Nyankopon yɛ adom a wo kyena one ɔman bɛhyia. Ohin popro. Nti wo kyena nyame yɛ adom. Ene agya boaje. Intimi nya iti o. Hwɛ. Eduru a yɛ da ho saa because eduru ya wada de a Ghana mpanyimfo no te ha no. Ti sɛ bra mo bro so no. Vat papa Nyankopon nhyira mo. Ene ahofama titiru de ne de bawo enso odo a ode ane ya atena ene de wo ye de ma wo man no nyame be bibi wo ho dasipi ne mo mesra mo Canada die obi anyi ntum baba na e kwa the campaign e be start o me ade a politics no on say papa yeso ye wo ma o ye wo busua eno kre teso pre papa esese o hwehwe ya ye de enokora ye baako na Ghana no ho e yanchi asafo o safo ya na e lawyer ai that na e me da bi asa me kan me say me ne honorable Kennedy Japan trans 101. That's right. More than 3 hours. Brother Nyankopon. Nyamia mani panim dio. Yes. Nyamia mani panim dio. Ana papa. Ade ba ko se hye ne so pa ne sei. Obetima soma nipa mienu. That's right. So mo nkoto ade mra. Ba ko beto ade kro no a o. Ne quality ne se de tie no ano. Ba ko beto de ne boarding. Right. Ba ko so beto de ne bo wo fom. Mahunu se Ghana. Kotu sem. Oh gahe. Lawyer sem. Ne hwan sem. De okotena ho bargaining no one no kra ya. Onye businessman ti no. Onim ye obetimi ya e ka no beba fom. Sa. Ne yaje atum. Aja ye na nankanso anum na ebetua. Ndo ode ye dey. Papa me da sipi ye be hia awrade nkan ho. Awusiafo we ayedwumade a wato ne din na menim. Nyankopon ya adom a ochena I want you back. Ye be hia said the last week. Asujafo no bae awarefo no so bae. Ye be hia. Demom permission heba center e de permission heba meshaba eboa wo 3D sem na eboa ma utimi atibi permission famike enso eboa ma ye bibia timi toto na kwan mu sanso ene e wo permission berima capsules eno nso eboa memma titru uyo obi a wo problem sisi uyo oba wo ye bema o permission enu no pebi na to freyen e wo 0555 388 046 0555 388 046 and as a 0555 388 005 permission product no pebi na to na ebeboa ama bibia atoto na kwan mu kwabra kase ene ne dom ebetena se ede kase ebo no abrayen asonaba ena awurabra omo ene